Tuhan kap raskam, jana ras tenden. Ogen ibas Injil si padianari rikutkan Markus. Kemuliaan manbandu o Tuhan. Enam hari kenca senda Yesus Bapa Petrus, Jakub ras Yohanes kudatas sadadelen si meganjang. Ilebe-lebe ajar-ajarna sale rupa Yesus. Wisna bentar erkilat-kilat. Lalit sekalak pe idomi enda si masuk nucisa bagai bentar. Kenca bagai ida ajar-ajar si telu kalak dai Nabi Elia ras Musa sangana cakap-cakap ras Yesus. Nina Petrus man Yesus. O guru, senangkel ijenda. Ibahan kami saja ijenda telu sako. Sadaman bangku, sadaman Musa, jana sadaman Nabi Elia. Endai katakan Petrus, sebab biar ia teruna, lana yunterna kaisiman katakan. Jenari ren embun ilungan bina ia, lit pesora ibas embun enari nina. Endame anakku siku kelengi, bagikanlah ia. Minta ipernahan ajar-ajar sekelewatan, tapi lanai isepe idahna. Seakatan Yesus ras ia teruna. Sangana kalak dai nusum idatas deleng enari, diperintahkan Yesus ajar-ajarna enina. Olah katakan man isepe kaisi engko idahdu. Opedeka anak manusia si isuru dibata keke ibas si matenari. Kaisi katakan Yesus dai dibagikan ajar-ajar, tapi nungkun ia sapi-sapi ia nina. Kaikin ertina keke ibas si matenari. Kata Tuhan. Puji mandu o Kristus. Nina Petrus man Yesus. O guru, senangkel ijenda. Ibahan kami saja ijenda telu sapi. Bapa nabe turang ras nina menjojua mendatari. Turi Injil wari minggu kedua prapaskah enda, karena Yesus sani rupa ia depan muridna datas dari Tabor. Tumpung Elia ras Musa
bercakap-cakap ras Yesus disaksikan Petrus, Yakobus, ras Yohanes. Mada sada keriahan pertendin sebagai rejim. Petrus mewakili teman-temannya ngatakan keriahan ukur alunina. Guru, bagaimana akak kami ringan pas ingan enda. Ipajakan kami telu kemah, sada man mandu, sada man Musa, jarak sanari man Elia. Kejadian sebagai istimewa yang terjadi supaya kejadian persilang di ulu Golgota. Perkara enda ersura nuduhkan maka Yesus dimaklumkan ras imuliakan subuh itabor. Pakai pe i Golgota kejadian Yesus dimuliakan. Turin tabor turin perjumpaan Yesus ras poko. Sindeka ras perjumpaan ras papa pas ketenangan toto. Yesus lalap mere waktu khusus di tengah pendakinya guna berikat kubas ketenangan guna bertoto. Bas ketenangan toto ia datang pergegeh bas perjumpaan ras papa. Ketenangan toto labo jadi sada penilah man Yesus, tapi jadi paksa istimewa menanami keriahan tendi, keriahan kintekan. Keriahan berjumpa ras Bapa. Bas toto Yesus dipermasuk guna ngadepan kinisan silang ras kematian. Arah pengalaman Yesus enda, bas pasca prapaskah enda, kita baik manci erlajar arah semangat ras usihan situluhkan Yesus. Membantah salah satu bentuk kini jalan ras mati pula segedang dan pasu-pasu enda meningkatkan kualitas ras kuantitas totota. Toto harus pengasuh kita guna roba, terlebih roba lagu langkah ras cara dulu si sopenan dau idul di batang. Si sopenan lalap ngasamkan kesanggupan diri. Kita mulihkan jadi rembakna ras debatan. Lebih ngasamkan di batang. Terjang alu ketutusan ras kesetiaan bas ras erkelangkan toto. Kita termasuk guna dahil gelu si dem perbeben ras berat eta. Deskan Yesus toto tape pisinarsal kemuliaan ras kejihon simbawa kita erkelangkan toto ta. Jadi lebih erki mintekan. Jadi tangguna dengan parang ras persirsan sasalkan kejihon kelutan. Jelma si bas geluh lalap ertoto ras nasabkan Tuhan ngenanami keriahan ukur ermengkah ate amin tantangan ras kineserang sangana dihadapi. Toto pe mahan jelma tetap erbiah ia ras dan pengharapan. Bas totona Yesus jumpa ras Musa, ras Elia. Si enda negaskan tujuan gelut Yesus guna menyelamatkan kerina manusia. Si perhatian di mata. Perhatian di mata jadi arah ras penunggu gelutan. Toto si penanti kita lah terjun guna kepentingan diri Cina. Tapi toto pemahan kita bersinarsalkan kesenangan tempat jelma si depan. Kesenangan ras keriahan ukur teman-teman si depan. Keriahan ukur Petrus dan teman-teman emen juga bertoto. Artinya toto ngaruh gempa kesenangan jelma si depan. Ngaruh gempa perut Petrus ras teman-teman. Toto ngurulihkan kedamaian ras kesenangan sejati. Ras jadi gegeh tumpung arus kita menghadapi tantangan berbeda. Bapak nanda turun ras nina. Kita kan paksa si istimewa enda giakan kita
guna meningkatkan semangat ertotonta. Resikana ngate kita mulihi toto-totonta, entah toto sekala, toto keluarga, toto ras-ras bars terpukta, bagempe sebagai sada perpulungan erkititekan. Toto enda bawa baba kedamaian, ras kesenangan, ras pasu-pasu kempang sesapi. Sebab buah arah ketenangan eme toto, buah toto eme kinitekan, buah kinitekan eme kelan, buah kelan eme pengelan, ras buah pengelan eme damai pas pusu.